Bok ljudi, nastavljamo. Ovo je ne znam ni ja koja epizoda. Ovdje smo u špilji. Napravio sam lijepo sad most Creeperu da ga zagrlim. Ornat. Ošo. Ošo krenuo. Već davno. Mentalan. I... Još jedno polje. Šta polje, lave? Čega? Dinamit? Šta ja znam, ali... Molim te, ne mi se razgovara tako sa mnom. Imam stek i 3 irona. Imam nekoliko stekova kola. Bez kola bi bilo unpassable. Za ispeć. Taj stek irona smrade. Sa saplingom ili sa... Diamond in the sky. Daj da to... Čekaj, koliko ga? 1, 2, 3. 3, Biće za pik, idemo... 4. Wow! Skoro. 4, iznad tebe 5. Dajma... Si skupio koji? 6. 7. Koliko si ih skupio? 2, a očito kad ih ti... Ok, 7 dijamanta. O, prvo živo na... I Ive iznad nas je spawner. Aleluja. Vidim cobblestone, ne vjerujem. Ja mislim... Ja se nadam da to spawner, znaš. Ja, to je spawner. Je. Idi napad. Barem mislim da je spawner. Ček, razbit ću jedan blok. Ne, nije to ništa, je. A to je onaj most što si vodu stavio, A, Ništa. Vrati se dobro. već sam se ponadao. Ok, imaš drvo. Ne, odkućiš ćeš mi drvo, ja se pripremim prije nego odem na more. Pa da odmah ovdje obsidian na majnama. Da, to sam... Pola sata se boriš s tim, na kraju ja dođem i zatvorim. Evo nekako si asshole. Ok, tu je još... Zelo je. Ive. A, Janki. A? Koji si level? 13. Spraviti enchanting na prvi, drugi level. Treba nam knjiga, nemamo papira. Imamo kože, ali nemamo papira. Da bi nisam bacio dolje, Sad ćete baš grunut. Na kojoj smo mi uopće razini? Na 13. Ja da. 11. 12. do 13. A dobro, tu smo svo vrijeme negdje u krugu. Nigdje ne idemo daleko. Šutiš. 7, 5, 9. Što ćemo ki napraviti? Ćemo napraviti, imamo znači 7. Ja. Mogli bi napraviti match pick, to je 5 i enchanting table. Ne, da. Ne, neće nam ostati niš, ali match pick. Ja ću dobit match, ti ćeš dobit pick. Primarnije bi bilo da napravimo enchanting. Pa enchanting nam stane još. Match pick i enchanting. U skill je tamo. Kad čuvam ti leđa, majne, ne brini se ništa, Ivan će gubiti. Da li sam strijelu da bi usreo? Koliko kostiju imaš? Imam 9 bone mila, nemam ništa ko se sve pretvori voda. Znači 3 kostiju, svi dobro. Prilično tako. Ok, ja imam stek i 6 kola, mislim da nam je dovoljno, vraćamo se na površinu. Ja imam stek 32 kola. Ja imam stek i 9 irona, ajde vraćamo se. The surface. Returning to the service. But how will we return? There is a question. Ne. Ok, ovo odijelo nam je tako dobro došlo. Sam mislio da se slajim. Wow! Ko? Kako? Samo popim se neka zelena ljiga, Baš mi je zaljigarilo. Šta me to pogodilo? Šta me udara? Skeli smo, ne znam iz kakvog smjera ide. Ive, pola srca mi uzima, šta je ovo? Skeli. Ma šta je ovo?
Ma nije me ubio Skel, ja sam Ive ovdje bio. Skeli te ovom. To je gore bio i nogu te pogodio bio 2 po 3 puta. Skeli definitivno. Vidio sam kako znači tek dok sam skužio gdje je onda sam pješao na pad. Ja ću reći da ćemo ubiti nešto što niti ne znam šta je. Ok, tamo su 2 zombija Skeli. Ok, u kom sam im smjeru išli? Tu bi mu trebali ići, samo... Sad moramo, ajde Ive. Moramo ih ići pokafat, ali meni će... Lego! Caka, caka. Imam jedno srce, imam jedno srce! Ja isto je! Petko. Neki brže stvari. Skupio sam stvari, nemam inventorija. Skupi. Makni se ča. Umri smrade, posrani. Okej. Imam 3 srca. Zablokiraj. Vidiš, skupiš. Kamo su dijamanti? Kod mene. Dobro. Okej, imamo još 5 kosti, imamo 24 bonmila. Ive, ja ti bacim tvoje stvari. Evo ti i ove dijamante. Imao sam po duplo jaki, ali ne već. Šta podobilo? Ne, to bi bilo to. Sav iron i kol. To ja imam, ne treba. Stek 37 kola sam ja i 30 nešto iron. Ok, ovo nije put kojim smo do... There is a creeper staring at me, he's a miss. Here's a creeper. O jaki kamo, ti samo pobjegneš je. Pa šturaj ča, Ive, topi se do mene. Okej. Where do we go? Skeli, pa pas ću dole, Ive, ubi ga, kill it. Okej. Ja idem do gore, ti se tupaj. Okej, tupaj se. Da, znam se ti izlazi, samo. Pa ideš za gore, Ivan, samo. Okej, noć je. Super. Kamo nam je kuća? Ja. Čekaj da se orijentišem, brate. Wow! Koji sam rado kako nešto će rekao. Siga, imaju šanta di luka mi sam činio, da jedu. Nije. Okej, kamo smo mi? Ostani tamo gdje jest, ja idem tražit. I will take the risk for you, baby. Tamo ne. Samo da vidim koliko još imamo vremena. Imamo 2 minute, zapravo minutu i pol. Čekaj. I već ti šta ti kažeš da je ovo zadnja epizoda za danas? Danas. Mm. Ako hotiš može biti. Ako neš ne mora. Na tebi je. Okej, na drvima smo. Okej, ljudi. Okej, ja idem po obali, ja ću nešto. Ljudi, to je to za danas. Vidjeli ste, vraćamo se doma nakon opasnog majna i počet ćemo opet snimati kad budemo došli doma. Bok. Ive. Kebab. Ćao.